Misliš da znaš sve o mračnoj strani interneta? Misliš da znaš svaki put kada se objavi neka tvoja fotka? Da poznaješ svakog svog online prijatelja? Misliš da je svaki like koji dobiješ dobronamjeran? Da se s lošim stvarima na netu možeš nositi samostalno? Grozni tipovi su možda i među tvojim online prijateljima. Zato se drži ovih 5 zlatnih pravila sigurnosti na internetu. Probleme prijavi odmah. Pazi šta postavljaš i upozori prijatelje. Ne nasedaj na provokacije. Štiti svoju privatnost. Ne vjeruj svakome. Internet je sjajna stvar, ali znaj da ga neki mogu iskoristiti da ti naude. Osnaži se. Nauči da koristiš internet sigurno, pametno. Potraži hashtag misliš da znaš. Potraži hashtag Misliš da znaš.